سلام. با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمانی ما قرار دارند سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. خانم سفیر خوش آمدید. السلام علیکم. خوش آمدید. فعالیت سفیری شما در تاجیکستان 4 ماه سپری می شود. می شود بگویید که با آمدن شما به عنوان سفیر جدید در این مدت چی پیشرفت‌های در مناسبت‌های میان آمریکا و تاجیکستان به نظر می‌رسد؟ It is a very great pleasure and honor to be here. имсол 25-мин солгарди барқарории равобити дипломатӣ миёни тоҷикистон ва амрико аст ва ин шарафу масъулияти бузург барои ман ҳамчун сафир дар тоҷикистон мебошад то бештар барои густариш ва тақвияти равобиту ҳамкориҳои дуҷониба хизмат кунам. Воқеан 4 моҳ боз ба ҳайси сафир дар тоҷикистон фаъолият дорам ва ба баъзе ҷойҳои тоҷикистон сафар кардам ва оянда низ сафар хоҳам кард. Он чи маро бештар ба ҳайрат овардааст ин шарикӣ амиқе аст ки мо бо тоҷикистон дорем. ин аст ки ба тоҷикистон барои таҳкими сулҳу субот ва амният ва ҳамчунин барои беҳтар кардани сатҳи зиндагии мардум кӯмак мерасонем. Secure the stability and security of this country while at the same time helping improve the lives of all Tajiks. خانم سفیر واقعا در همین زمینه ناظران امور میگویند حکومت تاجیکستان به بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم یعنی افراطگرایی هدف سرکوبی مخالفان آزاداندیش خود را پیش گرفته است. Our message to Tajikistan and to many other countries is that паёми мо ба тамоми ҷаҳон он аст ки эҳтироми ҳуқуқи башари инфиродӣ ва демократия роҳи беҳтарин барои таъмини сулҳусубот, амният ва рушди пайвастаи дарозмуддат аст. Stability and security and long-term prosperity. خانم سفیر سفر اخیر فرمانده ستاد فرماندهی آمریکا جنرال واتر به تاجیکستان در حال صورت گرفت که مقامات تاجیکستان از تهدیدهای امنیتی بخصوص خطر تروریسم و اکستریمیسم یعنی افراطگرایی پیوسته اظهار نگرانی میکنند و در یک سال اخیر تعداد زیادی شهروندان این کشور در زمینه عضویت به گروه‌های تروریستی بین المللی بازداشت و حتی مجازات شدند. امریکا تا چی حد این نگرانی های تاجیکستان را یعنی حکومت تاجیکستان را واقعی میشمارد و چقدرش را میف؟ I think many countries face a difficult balance between бисёр кишварҳо бо масъалаи нигоҳ доштани мувозинат байни риояи озодиҳои инсон ва таъмини амният рӯбарӯ мешаванд ва ҳеҷ кишваре нест ки бигӯяд дар ин масъала мукаммал аст. мо омода ҳастем ки дар ин масъала кӯмак кунем. бо вуҷуди он мо боварӣ дорем ки хомӯш кардани садои мухолифон омили пайдо шудани кӯшишҳое барои даст задан ба иқдомҳои дигар аз ҷониби афроди муайяне мешавад. он тавре ки пештар таъкид кардам, фаъолияти мо дар тоҷикистон барои таъмини сулҳусубот ва амният равона шудааст. кӯмаки мо барои таъмини амният гуногун ҷанба аст ва ин кӯмакҳо барои таҳкими марзҳои тоҷикистон ва мубориза бо таҳдидҳои назири терроризм ва қочоқи маводи мухаддир афзоиш хоҳад ёфт. ҳадафи ин кӯмакҳо он аст ки нирӯҳои амнияти тоҷикистон дар сатҳи ҳирфаӣ фаъолият кунанд, аммо дар масъалаи риояи ҳуқуқи башар мо аз таҷрибаи пешқадами худ истифода бурда нерӯҳои амнияти тоҷикистонро омӯзиш медиҳем. خانم سفیر آیا دولت تاجیکستان برای پیدا و یا محو کردن گلمراد حلیموف فرمانده تاجیک به صف گروه دولت اسلامی پیوست و امریکا آن را تروریستی خطرناک میشمارد مراجعت کرده است؟ اگر مراجعت کرده باشد پاسخ شما در این زمینه چی بود؟ I'm not able today to comment in detail. ин амр қабл аз шурӯи фаъолияти сафирии ман дар тоҷикистон иттифоқ афтод ва барои ҳамин шарҳ додан ба ин масъала душвор аст. аммо таҳдидҳои амниятӣ ҳамеша мояи нигаронианд. хусусан таркишҳои ахири моҳи рамазон аз он далолат мекунад ки вуқӯи ин ҳаводис ба ҷони ҳазорон нафар дар ҷаҳон хатар эҷод карданд. барои ҳамин бояд алайҳи ин таҳдидҳо муборизаи муштарак бештар тавсия пайдо кунад. خانم سفیر در هر صورت امریکا چی منافع اولین درجه رو در تاجیکستان و در آسیای مرکزی دنبال میکنند؟
Let me say again, here in Tajikistan, таъкид карданиам ки таваҷҷӯҳи асосии мо дар тоҷикистон таҳкими суботу амният ва рушди иқтисоди кишвар аст то аз ин тариқ сатҳи зиндагии ҳар нафар шаҳрванди тоҷикистон беҳтар шавад. every Tajik is improved. تشکر خانم سفیر.